Chung television janaba megoi de thonruwe sai chaka butong Chung chuichorok megoi na khang The People's Chronicle tong kabi sumet lines pada uplo na me Kuki Jo Council katni Ministry of Home Affairs tong senior officials koire Manipur tong khau katok mai patba mai khau meeting dunglo pitang community kanai karak khau cheese fire satan pitang time community tong leaders koile ni dungchom na dat punithe tna cham khau dilobam me Civil society ko komi katni Fox Manipur national media ko reports wa mai Indo Myanmar border Mizoram ko kakam mai tunnels in suna India ko drug smuggling saba mai hai paina tanna jausin khak nai the tna sakande Chief Minister N Biren Singh Dalana illegal drugs 314.471 kg international market ko sai the rupees 399 crore do mai hai mai tauna suman kan the Deputy Superintendent of Police Sorokhaibam Rudra Narayan Singh le police officials katni Manipur Police Personnel Chennai kazauna Ministry of Home Affairs re ase Republic Day celebration supigan ko medal tipuni thetna sakanthe Koireng led UNLF re Hemam Johnson alias Manita capital punishment tikan thetna chamko tithai Katangdat ko sports lamlalo ko two-time defending champion Arana Savalankata ngamlo pitang Madison Kiri Grand Slam title lakante Thobal 3rd Division Football League ko JJFC Thobal Haukari PFF Charangpata 2-0 ko ngamlo kane Katangdat ko tingnai lamlalo ko asai tong Chung me temperature 24 degree to 5 degree Celsius tingru ni meru 0.0 mm Ponru numeri 9 km per hour ye. Asai kung sinaso kabi sumay headlines tampat me medakuri lolote janaba megoi tani mangai dikho.